Phong kaham joto nai to nai khajani takote bukusono hanyo no lamsogu ani tinini vlog katalo tini kanke chinor local bokri mothawono one day bible class khlaijana nai tongo ke o jaga sing tau bible class khailinai ang thangnai nongno program phrongnai ke baira ongke bo gulu mamuro songlai tongo ke kisa mami somoni cinematic shot nai di malay norway direct intro paimania gulo lại ta sai na boli nei bas finally tagle chini tenene bible class paikha ki ko nuguman jotono line khong khola ha cha bible mai sene joto banya tabu sanja kaham joto bayarong no so finally chini tenene the one day bible class program completing ka kenoro kisa misa mangfli rong nuguman kana tabo khanya hai phataro chini je mothani koekjon borok sokpaijak te phaineko because program paifano je pandaya sangnai motharok ke abo horangei nyai joto samu completing asa jorate program paya ke amno sanghanya ha jaga ta horo onyo kam tongfine ko nongno phunungnai vlog no paya sangnai dong tabo diporo program mai tei chabai mani amani rong no phuna sona bagai mothani borok asu tonghai ba kya current naising lai kaki hello kaki hello
Hello Zabra. Hello. Ang katanya besar moro jauh ses. Kai se. Ke mana ikhunui hubai aku bai payment ya kulo jotono horni mai jono khopsa salai jango kumo yang ana bag de kununya nah Saya pay pakan do. wah ma akhirnya borong muncul kidding dah nung diwa kaham bayarong no tininga ke next day mia horo program ro khlaiman ya kulo para phai pe kya para phai mani ya kulo belai no lengkha an bagi video khlaiman liya edit point just khaiman liya tax edit khai dong ko so kakle no jotono vlog na choja ke tam khanya no semno like comment share subscribe khanya bagi ta buk de hana hano bai kotal vlog ba ke malay na till then sign always will see you soon in the next vlog bye bye